بینراندن باش نکام سنور قضا بردارش دیاره پشتی پلا دومایک پلا باران بارینه جوتیاره که زیاده سنور قضا بردارش برای خدا چاندنا گرمی پتریا جوتیارن دبر نوکا مجولی چاندنا گرمی نه هندک چاندین هندک جوی نوکا چیرن جوتیاره که دفمن او بحثی چاندنا گرمی که افسالا خالد جمیل چوانی باشی ممنون صاحبی خالد جمیل افسالا گرم چاندن هنگو کنگی دست بکر والله الحمد لله من بري بارana دست بكر الان که هاوی بري باراني من يتساند ديك وشين بمرضي تيري لي اخو هنوكش الان که الحمد لله امن هف ساله پتری پاروي کرده هف ساله ما زوتري شويت سانده پتر گلک پتر باران وهات لپار خالد جمیل گلک جاش پلی نکتیه بس فلاح هری چاندی ابو خود از پهیویا خودی مده هات چینین باران بتونه ده ما هدی چینی پهیویا خودی خالد جمیل نوکا لیره والمنطقه بلكاتيا يعني جوتيار شين همو جنمي بكن خودي الحمد لله شين ونشين ما كرد زبا هي خودي ما زوتري بار ويتساند بتري بار باران وهات الحمد لله خالد جميل قال جاب حسين ديك باش باين وتشتي كيمياء يعني تشتي جوتيارا تشتي فلاحتي قال لك جيران زراعتي ويا كلبه حراس كلبه شيميا ناي تكرين والله قوتان ورقي قرانا ورقي كرة بابخو ورقي 600,000 نتسوي تسر اما فاردي شي ميا شاقرا كريبا 22,000 الان وكوتي تسو 15,000 كرة ما على فلاح خراب ولا لا شي ميا انك حاس كان شبهم بيتكرن خودي اما حزك حكمت هارو كاريا ما بكت شي ميا هرزان كدرمانا هرزان كدرماني بجاري باش بيني ها الان وكم من هالسالة دهلا رشان درماني خراب جميل قال جو مرشه دوني ابوتي مرشه دوني يعني كيم بارانيه يان ريبار ورينينا والله الان ما مرشه دانا باران بخير بي الحمد لله بركه باران ندي اودي اويل بهندي داعي مرشه تبي يعني بحكم عندك كنت شان صاله فلاحي افصاله باران زورتر هاتي ان صاله شو انا افصاله زورتر وهات بار حتى السرب من هندنا حتى بواري هند باراننا الحمد لله الان خرماشوي ناقته هشكي خالد جمیل اگر جاکی وکی ویرا اگر تو بونو منا تو بکیلی تقریبا ده چند پی بابی والله شر تلانتر مسألة شيلانه تلانتر شو رازايش بيت بنيا تلانتر وهاي بس ساعات تشيلي اللي بيتوا وهاي بدو ساعات اللي بيتوا وهاي الان بس ساعات للتغاريب ما هيرانيا مالي فقيرية تقابل درجة الشماي قالك دولة مثل جاني تشتي أري والله الحمد لله فول الشكر لابو خدي منطقة برد الرش يتصموا اما تقخر الحمد لله فول لا ارزاني لا جان لا آبی زوره بس هارینگو بس حکمت جیری کرما خودی هاری مبکه بس چیمیای هرزان که بس چیمیا و درمانه اما بینر اوادیتی کو جوتیاره که دوره بردارش بو بحثی چندیت کر کو لگلک جن بردارش پلیکتی و جوتیاره برای خدای چاندنا گرمی کو اف چاندنا که بکیاو بجیتن زیادتر بو سالن در باز بوده و اف سالا زودتر هاتیه چاندن بتنه دخوازی وان او که حکومت هاریوان بکتن او پیتاویستین کشتکالی چاندنی که نوکه گلکت گران بونه و بیتا بارگرانی بوان